Aner mala kenyam ka nas diala kontin barwani lingwaseme biya kamal ka no online TV channel en wale shankan wan ka pai waro ron kinga dang ro widi jandang ro widi diech ban report me ban jelin kelode report me ban rache ka kwiwut kana me betur de be nyoga yekel wuda money chala General Victor Denga Kin General Victor Denga Kin raan National Security General ban mandan ji to gwaz ban jeling okay bukon linkel wuda pai contour de nena ke bejel jaga motol biya ko gwij wuda me raan National Security okay re which ka South Sudan bantin kon yaren lat bikon ling jen chala do jen chaje detain re which ke juba cha detain lo chermi rammo cha yiɛn ando bran yiɛn ke jaban je kula linkere no yiɛn je kuka ngumi che yarki ngum chodol mi chodol lat shode shale Victor Denga Kin jena kɔar midit ka kan de nikel mi yadit kula la raan National Security Service shode shale Denga Kin so de yena mo de yena ling chermandan dong de quantity de kon galinga ja go kono be kon take awareness kadin kon lat karodian re which ke juba ko gor ko liang please go no jin bi channel bi support bi notification bell bi twine ko de lerti de mala shub kaji mite ka mishi berech ban me ban je linkel ka do dan ci to ga ja re report kana me lat kon mo gwasme munya ka yemene ka jen kuyut kana me jen chetwogan no jen chalara mi mo mishayen jen shale General Victor Denga Kin ramkel kaskum sa Sudan ene de National Security Service taje yen jena wa yan ke jekaman chal ke political crackdown jena wa takeling ke wudi shal ke me bullmill wajen te kanide konte gurjen o de kan kirmiyadi de kan kapin wikwam. These are the people that chala do chicken ku chicken plan chicken gurno de kan kirmiyadi de kan duny dia je medan dia je nega gwaze dan me right kon wal chana ngaje gwano en bulmen en obala kwer unless enemy she ku che je la re wike South Sudan jen do dan de ko de je otherwise dunana mo che kwer che de me jeg madon shudu meje jojo gwan waram kel mishilet kel kana former vice president Benjamin Bolmel waken chicken plan chicken laden ode kan kude kan lad shudu shala Victor Denga Kin again la chief of operation National Security Service ke International Security Bureau ala ISB jen charge detain ke charge yen ke jelat Dorian gwal chalka kon ke Gugrial West County of Warab State. These are the people that take a plan waga kore chwa nangre which ke juba alo tem right kone jare wiki juba kate under heavy security I know 3 independent source family with the operation jikan jo mai kan lat wa wuda me misharga Victor Denga Kin rami mo me la chief of operation National Security Service cha yen cha je detain cha kan dore national ke akon ke Gugrial West County ka Warab State dor kirma yadit ana cha nan ka juba wata maganga je ko kwai kuma nan dong de lat ke der lat ndo bi yan ga je kana la de gwa no ken kum je ne lat but wa do be me mi yan ga je moneten ko nan ma da le road jen yan ga je ko wajen take link wuri shal ka me bol mel wa she involve ka tem ko they can power they can grab ke they can kim yadi they can watch you come senior security officer National Security Service mitiga direct no le kinga madan le rode kela do ne Denga Kin taje yen akan ngaji juwi ke South Sudan it was taken into custody without public confrontation taram ngin madan to ka jan yana ne ka kon doren chala kon
Yan which mean that yan airport ko jan gwada lat ke airport and by the airport dun kir mi yadit e shala do de kalat ko de kan kwak chwa mala kwal rar ke jen do bada lat je ke ja chikala do neme a very sensitive situation ko sharam shit karam me mi cha yan che je involved wa operation lat ke je ka pin but wa cha na cha ga ja kir mi yadit doren ka warap cha garma cha jo gor met ko wa gor jeno dere ku dere jalat e che ku che plan kan wul shal ga me bol mel so from there sharan ling and bol mel gonna go robi kan kuma be kana cap but che kula ve fail me cha no mo cha ja ngach enetin kon de kel ke kim yadit me a jogo no jin wul shal ga me bol mel be kom be de kan ka bom dong dere jin nak dong dere ku dere jalat so ku je mo balare ngudi de nyok ngai kim yadit no bol mel chala ram mo chala do jen e che corrupt ke che corruption che jalat no no re wi ka South Sudan kajo cha kwen gwasa me denga kin wajen chaje yen kate under high security detention facility ka Juba but kana kula da no jemi blue house no but kana nan kana national security service headquarter ka kan nan tin so jen dan le roda tema en wudu me michel ka denga kin jena waram kel ka jego real west county ka warab state jen region dan be president Salva Kiir yadi tenba no mi jago mi chaje yen tama chi mi George no chaje yen which mean that take mi chi kana lat ki matwok so jen do badana yen ke je ko chi kan che wa chaga lat no jen gur kana de kan kwede kana kan ka tada na shalat ke je ki gur kana de kan plan mi de kan kuma de kan joy ke je wa chi kana realika jen do badana na kwali yene ke jo badana shalat wude me wara mi dit ko jen bo take wati ke influence bona dorin ka dor chal ka mo gogrial dor kirma yadi de mone so jen do badan yan ke je ko go ke jen wo jen gor kan de kan ki de kan wo yue kwam kana bolmel wa jen do badan en chaje chulat ke je no chai wo kep ko cha gor no bana bu ko won yam ke je wo chalat gwa se menete ko de kirma yadi lat ken no ne chi jen wude me ba yena karwade you know according to security source akane bet kanete wante ba yen wa previously teram chicken yen ni kenyam amit taka the same network won mishal ka achana got mo ke wudin mishal Dominic Jukshum ke wudin mishal ajing deng ajing dioje ajing deng ajing mit te wante mongot kereti jen kan lo akir me yadit chala do lat ke investigation right now ko banga jen wo ngum le roda political figure tintere which in binami doren kirm yadi chicken lok do badana yan ke wuri shalka me bol mel ke je akane kirm yadi che don kom der je kam gada de je kam bol mel but ken wana ken ko den long jen ko te ka jen le roda man circulating on social media kalat ke ku ko antama misha wuri me cha je yen mean that there's something fishing within the government of kirm yadi mo changa ne ka jan ko den badar to kono dong de ren kan ko den but not yet no wani dun wan ka kor gwade paiwo la ne dun wan chaga detain no kane de sha detain ke figure to did long wika South Sudan titika government position garang majak bolo wa cha yen Simon akui cha yen deng lwal cha ka yan ne ti wa cha ka kane temo ke insider tela lo ya liska bol mel kan yal wa cha ka yen ke cha ga detain right now there's a lot of fear right corner every senior official you know they could be next ke jawda lar ke je especially the country Juba based politician ngai kumna le ro da wa there's internal party deliberation ke conflict mutwaktin wana makamiken so cha wuda me chaje yen ke yan je ko chikan ku chikan de lat kan wuri shal ke me bol mil so jen dan le ro da tame re wi ke Juba ani biya ta kamal